Om Swastiastu, Semeton Asnawa Bali, Cunduk Saran Titiang makin Yagi nyeritayang indik lelintihan film sani memurde Fighter in the Void. Film puniki nyeritayang indik biografi pendiri ilmu bela diri karate sani mewaste Joy Baidal. Keceritayang mangkin Joy Baidal dados pilot ring tentara Jepang. Nanging punika nenten suwe awinan Perang Dunia II sampun usan. Para pilote kenikain mangde mademang dewek. Sane nenten kayun dados tahanan. Sane mangkin Joy Baidal dados tahanan. Trike Joy Baidal mesiat sareng komandan Jepang nanging Joy Baidal preside kekalahang antuk komandan Jepang punika. Nemangkin Joy Baidal makari ring rumah judi rikala punika wenten punika kegaduhan awining kelompok yakuza saning ngusal asik. Drike Joy Baidal ketulungin antuk master silat saking Korea. Kader kedadosang muridnya nih. Markas Mr. Su keserang antuk kelompok yakuza. Punika ngawinang Mr. Su dados padem. Joe Biden sareng parsisian Master Su nyatin markas kelompok yakuza drike gedehi meliah sekadi blabar akeh sani padem. Joe Biden usan kenten Joe Baidal ngungsi ring tengah gunung melajahang dewek mangde kuat tur preside dados pesilat nomor 1 ring Jepang. Akeh tiban sampun ditang usan mapeuruk ring muncuk gununge. Joy Baidal rauh ke kota jagi nyatin doju sane wenten ring Jepang. Akeh doju sane sampun kekalahang ring Jepang punika. Mangkin wantah siki doju sane durung kesiatin untuk Joy Baidal. Punika tanlian wantah doju nomor 1 sane keduwenang antuk komandan Jepang. Garisan cerita Joy Baidal berdaya ngalahang dojo sani keduwenang antuk komandan niku. Mungkin Joy Biden dados pesilat terkenal ring Jepang tur mekari dojo karate ring Jepang. Inggih wadah asa punika preside didang aturang mangkin didang pepudang antuk para mesanti. Om Santi 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 Om.